me pa chomada oroma me ba be ma your friend baba Musa me ne na wo ho e na branche bi bete na ho no mo woni maame bi wo ho no mo your friend na Nahima ne branche ne ba na nyam e na obete na ye ho nti obete na ye ho enam ebuo branche ne di ma menti ama branche na pa bia na obefre me ba no waba me ho a na wabechia me mpacho me nua ho me si an na wa friend asoma no na ma adwene be ba me ho so no sa branche no woto nuruboni ye se so otontra mo ni wi mi nim enti ma adwene be ba ho na ta se me ba no aye krakrakrakrakra na me ni se bia ayi bi na ha no enti e kire na me ti se sa enema abranche no to enti me di ni kwatafoji titafoji na me di no koy no ho na mo koye ne lab won se wanu mo nuruboni ani ni moja mfa na ni nua mo be bo no enti ni nua mo be bo no na akola ni firifie ti wo firifie no ma hwehwe na me hunu ekọ be 2 months na eba asa no so abranche no ekire bra bi we ho a friend nkawa me be pam abranche no firi yentem ho no mo enti me ko hwehwe abranche no na me ko hu no obebi a wote wo folukrum enti me ko hu no na me busa ne me ba na ase wo bisa me se na wo mafie na me se wo mafie wasin enura wa free no ho se wo kofie na me na ta se akwala no wa ma wa hu baby a woti wo baby a wo ina na wa mai enti mi da me yese me gusu hwehwe no enti ekire na me san frɛ na me so Otis me ba no wa mayo wase mami widanya abotre na me ma wo number bi wo frɛ sa number na wo be hu ba no na o ma me sa number no enti wodi number ne mami a me frɛ na nipa kro bi sa me se den na me nya ne number na me se Otis na di number ne mami oho na branche musam senti Otis mum na di number di maami na me se ai na o si yo na wate ebo nyame adoma o chi na ebo 11 a me frɛ no inte ebo 11 a me frɛ no na o ka che me se there be sorry o ka che me se a chi na ebo 11 a me frɛ no onye o mo senior man ba ko be kasa inte se ade a on be ma akola na atena ho na ma ba ho no ma fine se ade a o mo di ne be blame ofie nso a me suyo mate Inti adechi boy 11 me free abrantie no na okate me sesi a wa block me lie sa number ni so Otis ni nipa a wode ma me nti me di akrokro ama me maso free Otis ni omo kasai wa ma me baba akutam say adechi a 1 o'clock 1 brown no ade ni be kwa abrantie no was still ma hwe ni ma nantia sesi a ma pem ekwa 2 years ni akola ni so on papa wu ye 3 years ni me nko a me ni boafo obabi a sesi a mi swale kura wo me se mi yedwuma nso ade cha aduano kura ni di ameden ma me oba no wadi mfie sei me pacho was 16 years 16 pacho ai na ne wo kodi what is nsem na che me pacho ai Otis no tu free ehwa ha na di mfie sei Otis free me fan say sa atem na mo na Otis free ho no e free ha koy no ton no bone me pacho ade a no ton no wi ni cocaine tramo me pacho ai ya na enim se ade a woton no na oba no opatru ebefa oba no yonko me pacho ai to na kire oba no nubone ne no me pacho ai eti wo tu akono na oba na di na chi ana me se yes an wo ko wie na me hu se me ba no e ko sa ti bia nim nti e kira ye di ni ko ta afoji e hu se sa ne ma wo nom no nti wonom ye na ni nua mema e bo no na otu a Otis no ho nti e kire me kwai na Otis ni se wa free no wo se wo ba fie na me se wo ma fie nti ai se wo de madwini di agro ma di na chi a ba se si ade na se krampo last day a me friend be 4 months ni Otis speaking me call na on kasa wajina so sa na me kate e free na man friend bio na chese se no oba no ohunu bone num ti no ama ese de ono ate ne ho no me pacho ai 16 good years me pacho ai eno ono ate ne ho nam Kumasi mountain so me pacho ai te se bu ankasa nim adwuma a oba no kura ye me nim baby a wo ena nim ba bi fa ko a wo hyedade ne ti kura ato me pacho ai enya asemu na Otis no fa ko a wo kokko hu so ote no wako hu so oda so wo ha me pacho wa na ote ama my mama na nam ne ba no so nti a Otis ba ehwa ha no me de ekwasu na me de kwatu nanim mama ne ka kire me se woni Otis mama be kasa
na wa baby akola ni hye bia o ma akola ni mrefie nkoma me no otisi di bia nso me bo ma me na amane ti won to ba ne nka kora me pa cho da bi na otis ma wo number no a woni abrante no kasaye no wo so de ba no bebre wo ana se metese wo se wo ho so wo ho kwan se wo mo de ne brewo wo mo de ne bebre wo ana se so betena ho a me pa cho an na je sa brabo be na wo ba no wo ba no ye friend no sei pa cho friend baba Musa asimia homete pa na je se si akwa no be mfie mienu nim tebia wo ba no kura wo me nim pa me ba de fa so didi me nim baby a woda otis ni nipa bonini enti na nyankopɔ twetwe nipa bi ka no etu otis ne ko ene di sen a ansa na wo ba no uhu se ne fie ba no ne di firi mu no nyina asesa me pa cho sa tam na mu en o sa tam na otis mu firi ha na me hu se me ba no ti bia wo mu no na edi fisi akola no wada din wan kasa wanyei by ebedru baby ase de wo ye no na mente me ho ase inu boni na na wan mente sister bi we hwa market ni ho na midijwa on na ka se de akola ne ye no me fa no kwata foji into hall mu na omo ye ne laba omo se o da bi we were more than bibia ha no na wanum ndrobone ena wana omo maami nro bi a me ye de me ma no na kire se wanum ama na ye ne de etidu ode ne ma no eso okoba bi a wo ena wato ano na ekoba asa no enkawa wabo na mane se di akwa kodu no wabo na mane me pa cho nkawa me bo a me bo nkawa mane but man kire ne se nam otis ho ntina fi se otis enam maami na enam no so a obae no maami no one me ye fine inti me gina so se de akrokro ye de krokro na me I say otis na me pese mbe ni gidigidi free day 1 amafo ka chem se me eti ya chi otis a baby a me ba ne wo bia me nsa be ka no na me so na me penisa by se si ade I de na se ka bon kawa mane yemfa na se man kawa pa sanse ono fa ko a wowo ne bia bronu a wote so na se unya akukudru se obi se ho mmofra na o mayi tunu a anokwasem se waye ni nyame dwuma pa eno ti yemfa na se man kawa pa na kamesre se bonamane se wote so ni baabi ote eno ti no se ye pe wo baba Musa otis na ese ye panu firi ni ho me pa cho sa no bi yes sa pepepepe na waba positive amane ese oba yira o e ba sa me bo ma me ye case me ye case wo police station no mo se sei me ye case tema akola ni fifi me ye case police station men sakura na me koy chese akola ni fifi wo ntwa na ni ma akire biem debi asemi nya asam ketu akura o eya asam kase pa o ma me na sa tam a wotis no wo ba be frɛ wo ba no wanhu ayonkofa na nkasa potia wo ne wo ba no wo otis no uhuna say we innocent person like the way said ebu a wode mame ta anapa bia obefra akwala no ena ebedru baby nso opia na odi safo ani dan safo nso agya akwala no me hu safo wa akwala me say na baba Musa safo ya ekuta we awase a otis de mane say ne yira amaba na odi ama no sasa atam no opia kokuro ma wodi na chi na gya akwala no obi beton sa na ema na ama no ni na minim na otis no sa nkrofo no so omtonton nwoma no munum bio otis no hwe na nim atim so onum bi on the insande otim nsa wonum nsa so onum sa wonum wi no enum tramo no most especially omo ye drug dealers and case omton koke kura no uhu so omunum bi because omunim sa nkomo no a omuni amanfo ma edie eya sempa o tuda utumi da esi akura na manya kokoro etimi eye ni ma be esa the first day ma bo asasa na menam pa be bia no a ye kire me amenko o ma yesei me pa cho
ma won ta 4-5 times hey but e bi every say say like a 5 ni aka 10 oh 2 5 10 ta for ma ko 5 me wo bi a nta 4 na me wo eti wo be wo ya ata ba ni ba ko ni ho say say me last a mo kota me mo ye member me you omo ko 14 years wa wo nyina nta for ba try hey de nyame ye wo no me nta for ukuru so wo ho ba cho we film ni obi o want afo o penta afo bi abetumi abaware wo say the calculations tie dey automatically nkosu ana no den na abaware bi asem producers monfrɛ akoa na mame so befa monfrɛ sa akoa na mame sisi monfrɛ no ma ni nkomo sisi ya na onya nkwase asem ni jimi no no fa akoda na mra sese wono akwa senior man sa no monfrɛ wo mu o senior man ye wodi ni number ma me so a me de wa me ne kasa sa na o kan senior man hwe wo se otisi mbom na di number na ma me na me se an na o se na o mo senior man ba o mo ni o mo senior man ba ko be kasa nti ono so ni number no wa me ha oh otisi na de ma me asem me bura ho papa na ye pe abrante no se ye friend say Otis say ne no bi ewo ha ye bi gumpa wa so ye nkone kotie ne nyansa asem a o ka kire ma me no noki Otis. And some more can Martini. Say, Unim Semijina so. Chisama Kanya Mati. Ochina Yamiadma, and your zongo, Messi Molo Market, in teaching how why? Why? Ochina Molo Market, why? What the Oba was all the also Mr. Frank into the bar. Frank. Mr. Frank. Aye. Teaching I bury or why? Child crown. Bed 9 to 10, why? 11. What the outside number? Bed. You yate. You ever heard him? You ever heard him? Okay. We are saying some doors. Wasaya kola na wie odina kwotunu boni mu awie we kura make no o se ni wie ye no se tramon no de ma no se wi no de ma no se cocaine no de ma na o ma ne bi free bie mu Jesu no akopani sika no de aba tobi wase na wie o mo formula o mo use no o mo ma obi no mo introduce komu a mpempi no sika fo ma no mo de sa de enye wo mo o mo nya do mo wura mu wie a afede so papa na wo sika mantemo ko fa papa sika ni bi beto bi no ma se wa wie